Nyuma ya factory cia majani na Kiegoi igembe kwamukira bonasi njega mwaka juju ntukio ya Narua mbundi cierekeria batongeretwo ni bukaririgite wao Muriki Kanyaru nibacemaniritie na arimi kenda kuona uria bagokiria marija mwaka twitite ukithibo majani ja kiwango kieguru ni kimwe kia itumi bya marija mega kimera giki erekeria na arimi nibetikaniritie na kanywa kamwe kwirutaniria kenda gutethia gukiria urimi bobo na kinya gutigira ni bakurima na guketha majani ja kirasi kieguru kenda kuona bonasi je nigwita na mbere gwitia kinyankurukia bei inaenda juu. Nyuma ya kuletera arimi marija mega ta job bonus arungamiri majani kiwande ni gya Kiegoi na kia Igembe gicone kya ubunge kia Igembe South batongeretwe ni mukarigiti Baptista Muriki Kanyaru ringi basemanite na kamiti cia arimi kwaranira gwika mibango na mitaratara ya kuthingata ni kenda arimi bagunika nkuruki na bwa mbere bariwa ni gutiga kuri na ukethibwa majani ja mega tukarande twaraniria na atongeria ba na tuona itukinyete matalia mbere tondu batu twitonya miaka ithatu ethiri murimi ona chiringi 34 kilo mwaka na thai tukuona itumite ki 34 era mwanka twakinya ki chiringi 76 tuwe kinyeriru tukwenda okinya kenda murimi endeleo tethuka na tuwa kira tukainyelia batu equality tuwe tutikwenda wikiro siasa mayanine tutikwenda mantu ya kurwa turenda kwarachia twaitaniria na sauti imwe twara na equality twachoko miuria tuwe kira tubangite thai mwaka yu ikumenyera mayani wikira fertilizer iterari batire uketha mayani maita ya thatu kana yana ngona baba itanire kurita quality no ntoi thokone turi na kuna competition musongoro kura mayani aketha akenda consistency ire guthira tha cionthe kumuretera kintu kia na bagaraga balegea kidogo ucoka thokone ngikotha kuna inya nguruki na tubere kilo inya twaketha tukora muri mithiringi ngiri aketha muntu atekethete ciake wona ko kweba sobangi bari tobara banko luki bamenyere mashamba yona aramdene nguluki muno ko remira mayani kuikira mayani fertilizer na nguluki muno korekana na manto tumira ndawa ndene miunde na mayani kenda thoko eto teke ko interfere with kinya ke thoko re musongo atakulole manto ya chemicals ituchokia ngatho nyingi muno arimi bagwiritwe ni directors betu muno bila bilioni tumenyere quality twaritana na arua itokuwa ibo boya sana arimi betu bo kuendelea ou na moyo yo ne kenda tomba ko bwithia quality yetu nkoroki bungi ni kuthia majani jonthe jaka withire na orthodox ni kenda ja moja ringika kithoko kugatwika ja ujangi no jali na baita ningi tukwaria na twetikaniria twera na challenges ichi ya cha mayani duari no thoko ina me mayani ya tutukubia na orthodox igethira itetie yo ntukia kulolia mwaka muthiru orthodox ni raria na mbeche nyingi kiri mayani ya tu ya tukutukubia ya CTC ko utwera na kwithiro wina Chinese yonde onto mayani no yara ya biawa takwende ku mayani tu chenche mundene itutuke ya to loili tona ni orthodox kuona mbecha tukereta ki side ya orthodox tona ni CTC kuona mbecha tukathia ya CTC ituwatanire na arimi betu twakikisha murimi na kuthimiro mayani na njirera ya irite ibandene utiwamba gwikuo na twa tukarandinya karani betu tubere ibathimire murimi mayani na njira ya irite na tweleza twabere itura irinya technology ngi njeru ekwatile ilimi bietu wakikicha bitio cetherwa irito tamper proof system otongethie kithimi kiatuma message ki managers na kiatumenya na Nairobi KTDA kainya kikawatanithio na ntuba Kenya Bureau of Standards kenda bongo bamenya ku mtu cetherae ithimi biu jankatha cia mwanya no nto mayani yoeta ya bui na quality bui ni bwaga nto bwa chairman wa mwana directors factory mundene Kenya sina maandamano sina ndu nyingi lakini kuwa Kiegoi twina thiri no tubotongeri bubwaya tongeri butongere tumurike no twagwithiri mutongeria ututhikiria ko murimi wetu wa Igembe na kuonania atithira kiinywa Dennis Mugendi Weru Njuma kiwande ne kya majani gya Kiegoi wandi ne Kiegoi antobochio Igembe South County ya Meru.